Сунтар кемпендәйтигер костонор туус тухатын ыыра кеңен аны туус костора үйе жаңыга арыллан үлелиллер. Саха серин үрдүнен билинги тургунан 5-10 кериңе туус костора бар боллар. Бастыгынан сунтарга, онтон мирнейге, ленскейге, бүлүүгө, набырга, өлөңгө, жокускайга, хаңаласка мен хаңаласка аны үйе жаңыга оңоллан олокко киреллер. Хартоңыз колатыгар, туттулар арылаагыз колатыгар, туақ хаңа эңе биле хаңа таас колатыгар туттулар. Отна билеген бу туаққа элгес колатыгар тутан битеренер. Бүгүннерге туус оботун үлэхи туалаттара элгес нейлегер ухуяңга туус коһун оңорон бүттүлер. Бу үйе жаңы улуугар былырыңаттан ылсыган үлелейде бут. Былырың колубур төтө бияк оңолууда. Ол курдук бир хаян скоратыгар осколаган оңолууда. Борулакка дисакка, онна батагай бөөлөгөр оскола уна дисат. Быйыл булланы алтта бияк көрүллен үлебитин хагалаты бут. Пока бу үсө бияк битәдди бит. Улус баһалыга турорсан бу жонугар норотугар сөптөк жаһалын ылан тухтаныр дияны бит колобур. Олаттар быйыл кайыхак аксыз туус коһун үлакиллердилер. Буннене жокускайга бинга ого кинигер онна мала академияга үлелебиттере. Кине делен курдунан битен барахатабыки. Так, үс боланда бу Григорьев Гриша на Вячеслав Михаила Вячеслав Полон. Үлелейде бут. Элгедисатерата подводный мирден темага ден болар. Бу манны көжүстәгүле ого дурубиятыгар улахан тухалагын билен улустарынан сакастар кире тураллара үердер. Бияха маннык нахачгай туус хахарлыуттан да Аллах истирах битеттен юрдибит. Би уяммытыгар он хаттага хаджар дробай деп профилактика өлөтөчүтүк парыга ден арынып. Бейсириттен костонор тууспут бейбитигер тухалага 2 бүк үөрү боллага. Тускуана Горохова Кабелянова, үйе жаңы элгеhe.